ilala padahal macakek mo hawa. Magay baraka makin nabita na lega iya tu ampai pa oko kita dua agaga tu perlu diperhatikan. Iya koto pura mas sampajang aja tinum. Yang kedua koto pura mas sikiri aja tinum. Iya miko pura ki mas salawa inungi. Itu yang perlu diperhatikan. Biasa ko matarawi tahu na pura mak beda salah salam na nalas ya. Napalin na si aja. Maka day alena panguluta Imam Nawawi ad-Dimashqi iya ko po matangak ko mas sampajang tatuno tu jingi o kilala daram. Biarkan dia hangus. Jadi iya ko mapalay tu papinat di mo ilalang aja mo inom. Biarkan dia hangus di dalam. Supaya masuk melalui keringat. Iya. Puraki masikiri makoto marako tu 3 roh itu sebenarnya adalah menghanguskan jin dalam tubuh. Aja minum apa? Itu ko minum ko normal ipemang. Iya. Jadi paja pi marako 3 roh tenapi napaki minum. Kecuali puraki masalawa langsung tinum karena itu berkah. Ya roh alasanna Imam Nawawi. Oh pui di biasa na pura assalamualaikum nah ala siwa ya na pura ruara kata pemak bagi botolo panitia itu ya sering saya dapat ketika keluar ceramah makur karena dia napahang itu apa itu kota masikir itu mau pala lelewe karena itu jingi okilala darai monroh itu yang terbakar magi kong katau iru'ya paja pinaturungi pusa napa ipinum. Itu kuncinya. Jadi tapi maka mawatannya itu tas marakko 3 roh ya maka ini dibawa itu yang penting pura diupodang gitu gitu. Kemudian sampajang iya na tu nabitta wattunna menre kan burak kendaraanna Jibril dampingi wi. Menrek nabi ta ko langit pertama biar selang. Iro langi pamulangi na buka pongala ta'ala na sabak malaikat mak biar selang. Naniga pengonron na Nabi Adam. Jadi ya tulangi pamulangi kegaya sa langit pamulang. Maka dayo ko riwayat maka langit pertama itu yang paling dekat dihiasi dengan bintang. Jadi ya naro langit. Tanda itu na tumpuki pa kita apa iya ko to mapasawa na ya si nalungi yura itu menderia ro ko mapasawa kalau cuku-cuku kita na iya mi aja ita ko to yawa no ko mi atala po pa kita cenga kila ya si na dei pa jero ga makudara menemu pa na makadai langit yang pertama dihiasi oleh bintang jadi langi pamulangi ya ro bintang hiasi na yoko kita ahli astronom maka ada bintang kami nama cawe itu perjalanannya 4 juta tahun maka 400.000 tahun perjalanan cahaya jadi ya kongka kendaraan paja cahaya lasina apa ada tu sak butau napa wat di dapi ro bintangnya kami nama cawe na napi ro bintangnya kami nama cawe na lagi pamulangi mi ro nasang maka dia dihiasi dengan bintang ya na tu nak kada tahu pandrita termasuk urut kali sidendre batu ni tanai ke gaje ya selangi na sesange lagi ya se imon ro selesai dia maka dia ro malaika okilangi emon ro nas malolisu malaika ya na tu ampai malaika so kami si menresi so sining menresi malaporo jadi itu Pak Dongeta sampai jata ilaporo itu so kami sih mina sosin itu ya mau malaikat itu dia tuh sosor malolisu gitu so kami sih makanya kau tuh milau doang aja nak lete sampai jam subuh milau sepeda mas sampai jam loro milau motor nah dia pernah lapor malaikat mau malaikat malah soluto nasahi lengi gitu na wakilas sih nah dia pajito malapor na barubah sih kan makiro jadi tapat nih kong kagagayin lawa aja nanti lete si rupa na yan natin nakadali na pangulutay Imamul Ghazali ijabu 2 yauman mania komelo ko tarima pak donga mo patapulos so na aja mo rubay jadi gimana sana tuh ko patapulos so na kasi agi lapor
Namo je ti di kong kana tamakana mak malia ngak sepeda. Sanarewa ki mak alia ngak motor. Sanarewa mak alia ngak baju baru. Mak alia ngak deni alia ngak tu paling anges krim alia ngina mako. Atau pura ni alia beno pa aja nih. Iya. Iyo poko makale mak alia ngak sepeda. Nasi minggu itu lima kali alia ngak sepeda. Pasti alia ngak kong kadi apa makada ki macin na to ngak mas sepeda. Daripada na baru-baru parilawan na moti di makoto tanah po Allah taala ya ko masam pajasu bitilo sepeda masam pajaloro milo motor kadi malaikat kita mi aja iya aja na muling na di panalapor itu makiro. Jadi itu kuncinya kalau berdoa. Usahakan ya na tunang kata pandita makada angka makada hadis patapulo waktu berejama maka cukup ku imangi milodo. Patapulo waktu berejama. Aja mau sebo. Usahakan mudapi kata berek pamulan na imangi. Tajangi macio nasabak ya ko patapulo itu berejama insyaallah. Tanya tauna wattuna. Iya. Aja tau usahakan aja talpah selama 40. Iya. Makumana je kita Pak Dekin atau pandita masam pejak Juma'a ko 40 jamaah nasabak ko ganai 40 makna nabi ta 10 pada pak dongan nasi diwali umur 40 makuti hirwita iya kong katau Pak Melo matnanu masam pejak tahajud suri moto matahajud 40 sona pokokna aja nalpah 40 sona pasti sambu-sambu malomon itu lomon ri dena nama rajing padahal ko mapua saya teh 40 sona malomon itu ya tu mi tu kenapa talungas sona tuli malasau lu tuli titi mako iya na pak ya tu watang pitu asera engka riwayat makada iya tu perlu asera iya tahu mata pak itu cik dimi na pandre iya kapere itu na pandre sera nya tu ampai ko tahu mata pak dia namanya gandre na tu magai magala puasa ini na bawa pak ko puasa ki gak puasa ramalan ni gare iya tu na pura ramal pak tahu dia tu na siya ga andre tamay watang na to maso napay ci di burasa sira man we maso ni nasaba si di meto man tak buka tatutu ni roleng ni iya mi pak tuligan rusi nakal mere-mere pasti batu wamba tak buka mana pemang mak itu iya na tu ampai katau pandrita talu timpu milandre na maso nasaba terbiasa dengan itu. Iya, makira yo pokoknya di degan rusuh materu polisi cide yambasi nakam jojo na mere-mere itu. Kemudian menre Nabi Adam. Ya sekna Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Menre iya sekna Nabi Idris, Nabi Yahya taudena nama care paindo na jejengang. Ya to si Nabi Isa makun rai dega galakaina mimana. Maryam kak dega lakaina. Jadi itu Nabi Isa digambok nah. Tapi itu Nabi Isa dia nak baine. Si bawai pada kalolo apa namo Nabi Yahya dia tu nak baine. Itu jadi itu kalolo si depe mati si basi bana. Itu duki langit kedua. Menrek langit ketiga si runtuh Nabi Yusuf. Ini ahli catatan keuangan perbendaharaan negara. Nak kuasai Nabi ta. Onak ko Nabi Adam belajar tentang alam. Menre ilok ko Nabi Idris, Nabi Isa. Oke Nabi Isa mak guru kedokteran. Apa dega ga doktor padapi Nabi Isa. Pak Nabi Isa napa tu tau mati. Yo pu di doktorotan napa mati tau tu. Sesa dia tu nak ke mana? Iya. Nabi Isa, ya ketau malasa na burai. Itu Nabi Isa ahli kedokteran. Sampai di abad modern ini sebenarnya dia pegat dahapi itu sampai Nabi cara kehidupan Nabi itu kesehatan betul. Nah sebab temak ya gurungan aku Nabi Isa. Pak siruntu Nabi Isa nilai barakah pak disengena. Makanya kong katau tewa siruntu tilaloi pak disengena. Doktor tonrilo silaturahmi ilaloki pak disengena. Insinyur tewa siruntu iloki pak disengena. Agi mani usahakan inang ka ilmu ilolo ngapulo korotawi. Minta nasihat. Rontos itu Nabi Adam ahli alam tapi ya Nabi Adam tahu mapedi kasih. Nasabak boleh surugan ya dempar lokolino. Ibu Raini atina ko Nabi tak. Pak tahu boleh surugan ya dempar lokolino. Makanya kong kacama mancaji staf desa lalu ki siarai kasih. Kepala dinas mancaji guru biasa tahu ki siarai tahu masara ya tuh.
Ya rega purai sogi na tapabangkar ro. Eloki siya rin. Tau majaja kasi nyawanet betungan atau masara ya tuh. Kupure madece-dece na tapadegagah. Matanre jabatan na tapano. Bupati na palau mancaji rakyat biasa. Ya loki bersilaturahmi. Iyo po ko cama manci bupati jamo talo mitay Mario Moto Pak Menre nui jabatan na. Iyo po ko taon no jatuh dijatuhkan itu karena kehinaan, makanya perlu digembirakan hatinya. Makon itu ampe to mata sia kong katau mateang. Begitu sih tongan. Kemudian Menre Nabi Yusuf ahli perbendaharaan bendahara negara itu. Menre sia sena Nabi Idris. Iya Nabi Idris iya na nabi kalasyangi malaikat. Iya, degaga nabi kalasyangi malakul maut itu kecuali Nabi Idris. Pak napodam itu malakul maut maka nama kepadina kotomate, maka malakul maut. Mapadi nasa meka coba-coba rasai wi magasapat dina. Nasa de ko naisika ko po Allah taala lawudu nyawamu. Maka de jolo wilaw nailo ko po Allah taala ipalaba tongang. Ipalaba kadaudu ni jo nyawa pa coba ini. Rasakan. Iya na tu Nabi Idris pawi maka dapat dina mateangange makuai. Pada ku itu doki bangkung itu sekian ratus pedang yang ditusukkan. Kemudian sama dengan orang kambing itu dikuliti hidup-hidup. Maga kuilalle oli na tumo panilalle oli makole batu padina. Bahkan ya na pinasa Nabi Idris. Narasaka padi. Tapi waktu na yudo nyawana na pudangi malaikat nasang meka lo mitay naraka pitanga gare. Magasah lay patamo ko chinampa minasay pasuka liwa jat rajin non rong ko pacalap pagahay. Masu nasa pataru ka lo suruga meka lo mitay tay suruga. Si senok ko suruga wi manyamang na puday malaikat na saya aja na wasu ko na monroy. De aja na usalaye. Aja itu nasa di malaikat dia na cocok. Iya mita lokwe polokwe naraka nasawasa poli ni onak si bawah. Boleh aja nih awasu nasa de na cocok perangi po Allah taala mangilau po ngoko natataro ka aja na kasih tapasukan dan diizinkan. Makanya nabi yang ada di dalam surga itu Nabi Idris. Yang merasakan surga. Pana kalau siang malaikat itu jadi itu. Tapi agak keistimewaan Nabi Idris Pak. Lo sapa keistimewaan Nabi Idris. Dia adalah nabi pertama yang mengenal tulisan. Yang kedua, degagat dapi iku peringerang. Apa napujila nareko tapakkoro. Ina yana tapakkoro batutu ya. Nalupai mana jama-jamanna. Unro nyamanna nasa di kota tapakkoro. Tapi iro nasa batul di tapakkoro makoro masarai ambona. Nasa imi pak bayinya nana esaman tu ditakajan nak makaliliang. Dero ni sangi sa may pak bayini nulle malah sadena bayine pak bayine si deppe ibayine na malam pertama pure si deppe bayine na nasoro takkajan aga na pau lebih mo pinyaman na nareko maringarang lauri pungi daripada si deppe ka bayineku nasalay bayine na nalaw matapakkor angka kira-kira ko tado tedo botimparu na salay bayine na tapakkor. Iya na ro kalabihan na Nabi Idris dekat sekali dengan Allah dan dibukakan nikmat ketika dia berzikir. Iya na ro nak guru itu Nabi Tero. Menre ilayase si runtu Nabi Harun, pengawal na Nabi Musa. Oh tahu jago ye. Magai juru bicara na Nabi Musa, ahli dalam strategi. Menre si runtu langit ke-6 Nabi Musa na naruntu. Mataru menre loko langit ke-7 si runtu Nabi Ibrahim. Jadi tu gaga cautan ray onro na Nabi Ibrahim. Oke langit ke-7 monro. Ya sekna na langit ke-7 ko sanre Nabi Ibrahim na cenga naita ya tu betul yase. Tapi Nabi Ibrahim tidak bisa naik. Nabi tan itu menre oko langit ke-7 na taru loko sidratil muntaha. Malaikat Jibril dia nada api. Apa makalami malaikat Jibril Muhammad gangka ma iya. Apa ia wataru menre hancur ka makadai Nabi ta Jibril. Sipa mulai oko makamu si bawanga. Letuk menre oko langi si bawanga. Bantu ka aja musala ya. Alhamdulillah. Si banga menre si runtuk ko Allah taala. Diubarani ko jadi dikumi. Makanya malaikat Jibril pura ni wakuragai alaiku na diule menre Muhammad. Maka dia Nabi ta pasipulung isinin na pakullem beje mulai mama nak dampingi ka
Nasi di pani na malaikat Jibril ko napapirangi akabitu na ceneri lino na 350 pani na napapira na dinulis sa layon ron. Yan na tunak kadaya o kumagang ka Muhammad ya kumaliwang hancur ka. Sikok mimatumi kamampuak ko. Yan na tunak kada Imam Ja'far ko kita berasanjin na anta nurun fauka nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah sebab Jibril cahaya, Nabi Tanur Muhammad, ya ku Muhammad na yang malaikat Jibril. Apa gang kami langit ketujuh ku minrek ko Sidratul Muntaha. Mangolo mani Nabi ta ko Sidratul Muntaha, okko ni rosiolos si Bapong Allah Ta'ala di alam mustawa. Denok koromon ropong Allah Ta'ala, okko mi ronak panaita. Pada ko makadaka, okko mana copo na masigi napawita ulangnya jadi angka giulang ko copo na masigi de mabela mo payase ya ronah kada okki ala mustawa napa siruntu inabita pong Allah Ta'ala agar nasa nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah makale pong Allah Ta'ala Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ni Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi itu tahiyyae dialog na Nabi ta si Bapong Allah Ta'ala. Makanya aja nih pasti sambung-sambung. Atahiyatul barakatuh assalamu alaikum. Agak mana lelungi. Angkau kutu kalamullah ada kalamur Rasul. Akadaki at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Pang itu sakta. Tapa hadir inabita tajapwiwi apoleanganna napa tabaca assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yana tunak kada to pandite aja mu beres selangi nabi ta ko dia umpah hadir. Namara jingapir ko malas simang. Nah paki makada assalamualaikum warahmatullahi pagi ko. Yana tu ampai dena yamanan na sampajange mesti bere jamakang. Usaha kang inang kasampaja dena toro ki imange apa iya ko imange na karena paratura dena wat di malampe bacaan. Dena wading ya namo ako to masampaja cadidi ta culen leta na paniaja no ko masige ta jama sampaja sunai magi ni tagur sahabat ako nabita itaguri la tajal buyutakum maqabira aja pancajiki buruk longi bolam parewa isampajam lo bolamu mujamu nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah paterangi bolamu dengan bacaan Al-Qur'an dengan salat aja namo ko masigi emon romangaji na sabay masigi on roma barakamu non roini malaika bolamu mimega setan na ko rewa mangaji ro makanya yang para sahabat na sahabat sampaja sunna na kumana masigi na jama purek batawe na jama pura maberasalam mon rosi masampaja sunna na kumana ngaro na jama na kana bite bolamu jumpa ciki buruk longi rewa ko jama ko. Makanya sholat sunat itu lebih afdal kalau dikerjakan di rumah. Iya, tabawi rewa. Pak bola aja itu mega setanna. Yang masih gila mana serun riba raka. Iu pokok bola ata ka apalagi di maki buah bola makokoi pasti garu-garu. Ya onro setan meto ya ki buah. Apa magi nang ka kamar ai pasti bola WC. Gitu kere. I pasti bola tuh. Oke lah kamar ai monro WC. Nanya tu WC ka onro setan. Agi poko tama Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Najilaki setan makunda itu sifat setan ngaroni lalang nama nasa jadi na tak buka pintu na WC ina tabe ko kamarata makutiha iya na tak buka na mataru pintu na WC berarti namo kamara manca jon roseta toni nama-nama gare. Tapi aja mau tarewa mabongkar kamera sih karena Muhammad zaman-zaman nanya. Jadi ya mapasa mama kada laca koto masuk talaca ya jana tak buka. Iya. Nah sebab aku itu. Iya ku baca di nasu pole WC kaki kamera lepang. Jadi ini meto maki bon rosetan. Jadi aja na tawa tahera makar maja na cha matin rumah takustas magi je na makasa di namo sa di mon rumah kalila di na matanna na sigaru meti setange.
Ini matoma kibua onros kan. Dito na beresalang anak ko tamay boleh. Napa nih tak buka to di jendela ko pure asara. Dega anak-anak maculi apa aja. Letu ni mga ribi labu di mata na sulit yang kamu pelari masapeda macenne. Nama kada na bitta. Ya nama calla nama tanah suruh manang wija-wijamu anakmu tamah. Tutup itanga dengan menyebut nama Allah tutup jendela. Angka nama kada baca ya kursi supaya dia sama setange. Maka to maka sebut nama Allah. Wadi saya baca ya kursi ko talumo jendela tapi ko patapulo jendela me tutu na ya kursi. Latu isa dia tak tutup manang. Itu bismillah bawani. Tutup. Yang penting menyebut nama Allah supaya aja natama jinge ya ronana aja biarkan berkeliaran ada komela mata nasoy nasaba onron na jinge masompen tia seniasa tanduk setan namu sampai jangiat ya toki betul. Ini ya nak tadi makoko ya lah melo labu mata nasoy maka susura manangi malay HP na samset gane setan napa manangi masin pina sulabu mata nasoy anyo iya na tu ya selasa ya makiro dito ko jinata manisay ha tama nih iya iya muni mo ko tama wasangi pura ni moni jadi itu makiro yan itu ampai ko to tama boleh atika ki aja nih biar kata buka ko tapi makanya dibuka nareko sebelum mubak mata nasoy makanya lah dia buka boleh pintu na boleh buka jendela. Nah sawa angkat tu hawa pada itu koto masuk ko boleh masang paja subuh tomon ro masigi kiri melo pimu ba matan na so pala koto pro masang paja sunak suruk nato masuk tapa angka hawa tamok ko inga itu mak beru pada ko angin macakke na batu tamok ko buku-buku tamsa dingilala macakke taiso iyaro napatatahan tabacangi salawat napatilaw doangan nanca ji Pak Bura lada itu itulah yang disebut dengan hembusan di subuh hari. Biasa runtuh ya tuh, biasa lolonga kotorewa pole nakatapang kahawa sa di macakke maka dawe kasa di menyamang itu adalah hawa yang dihembuskan dari dalam surga. Hembusan para malaikat itu. Iya kode itu lelolonga ngiyaro ya naro tabaca raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula kapitu akan dihembuskan hawa dari dalam surga langsung masuk ke dalam kalbunya. Itu hadis Nabi. Enang kata tu lima susah papina dina de metan nak de tu gainran na mena wajah de tu ga pasinga na tapi de na melo tenang itu tersuruh baca. Kemudian menre nabi ta pataru cede menre nabi ta mataru yaro nak terima sampaja. Iya naro nak kada terima sampaja. Jadi sitongan na je tu nabi ta tania sampaja pokokna. Apa makadamia ya elinuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi itu tujuannya. Ternyata sampajange. Ole-ole mi itu sampajange. Makometomi wita kong katau pole Makkah. Tapi ya meron aku tanang aga na pole ang. Karoma. Cere. Sujadang. Dia itu nang kanakadata ko to pole umrah. Aga mo piga okoro kenro kokong ya lau masyara de kan aku tananya itu agan bawah. Makotomi ro nabi no inabi ta pole sirun tu pong Allah taala ya tomi ro kota nabi barai agan ale ku pong Allah taala Muhammad maka nabi ta sampaja siaga 50 we alhamdulillah mengilau ka Muhammad mengilau ka asalangan nga oko umatmu Muhammad iya ko nabali beresalak ku sitang ngapak kasiwiak ku menjadi syafaat di sisinya nanti iya na to makada kama sallaita ala Ibrahim. Ya kui baca ya tu orang tanalingi nenek tamatu hadiah. Pak itu dia kecau ya apalan Nabi Ibrahim ko bilang apalan itu Pak ya tu Pak JWL na punna. Pak makana memang ime ka panremanang sini na tamu po sini na isa na lino me ka panremanang mapamule makokolat tu ka malino. Kali po Allah taala dia mulai Ibrahim maka dia alenga kesempatan. Ule ko ini malenga kesempatan. Kali po Allah taala pulang malaikat tamu ke surga. Malah kapur alengi Nabi Ibrahim. Jadi kapur itu dia genggam. Yang di tangan kanannya itu dia lemparkan ke laut, yang di tangan kirinya itu dia lemparkan ke darat. Makanya garam di laut dan ada juga di darat. Yaitu Pak JW pasti dah kanan Nabi Ibrahim. Dia gak tahu dia nanti Pak J. Jadi gak tahu teman pasti dah kanan Nabi Ibrahim. Iya naro, natan-naro. Yang kedua kepesanan Nabi Ibrahim. Angkat tu atana-tana kau kelala na suruga Muhammad. Podang umakmu natana-tana.
baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, na tambahin na bita wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Itu tanda-tanda mo kilala na suruga. Naduppa tumatu buwan ko surimonri. Yan ito sikir ita baca. Pasan na Nabi Ibrahim iya. No inabita loko Nabi Musa langit ke-6 materru inabita. Makuta na to Nabi Musa agam pula Muhammad sampajak. Siaga 50. Wah, megalak dah itu Muhammad. Denule jam umakmu itu umakku lagi makai galak denule ko seko itu. Enre ko milawi Muhammad. Ilawi kurang. Macam tu Nabi Musa maka dia Nabi Muhammad na pujila ada umat na. Ya ku ya penangkura pasti rewa. Rewa to nga. Monin. Pataru ye. Menre to nga nabita milawi ikurangi 5. No inabita we Musa nakurangi po Allah Ta'ala 5 nasa mega mo tu Muhammad. Enre po milawi kurang. Mega mo itu menre sinabita milawi akaserai nabita malaulisu 5 mani maka Nabi Musa siaga pi Muhammad maka dia nabita 5 mani Musa nasa ide mega mo itu enre po milawi kurang tak kejenna nabita na cicang nga menre kurangi 5 na 5 mani iya menre kaya capui iya ko Nabi Musa uturu-turu capura nga dia nagaubawa rewo maka dia nabita dia na rewo Musa matahanan ako po ang Allah Ta'ala. Namu iya 5 mega din nakurangin na ya nalinga. Tapi nalay day siya ng Nabi Musa pa. Kinedegage Nabi Musa. Tanya imang niya onri manan na pa bangi. Akka 50 ini lorewa. Di nasalay masigi. Ito nalay day siya ng Nabi Musa mewaiki. Ecek di na Muhammad muala. Tapi aruntu kamatoy lasan na. Nanarampe tau pandrita naruntu matila sana aga alasan na Nabi Musa na suruh Nabi tamalolisu dega kepentingan nako sampajangin Nabi Musa na mo 500 rakan na surongi dito ga kepentingan na sabatannya tole na jamay makuye dega ga na cinaila da Nabi Musa riwat tutuno kolino kecuali memite rupan na po Allah Ta'ala langsung tapi tidak pernah diberi kesempatan karena tidak mampu ia lemmi sakda minang kalinga pada mikomar radio di nakana televisi iya naro nasabak makre magi ya Nabi Muhammad na tulis siruntu po Allah Ta'ala. Iya naro watun na rewa nabita, iya ko siruntu inabita si Pak bicara na suruh si rewa. Dialognya itu sampai bolak-balik. Pak aja mani rewa nabita, aga nasa Nabi Musa. Ang kariwaya makada napatadang ni Nabi Musa o arona 5 arona nabita na palenda 5 na napa makada. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ahmad Ruhullah nurmu Muhammad witai nur na po ng Allah Ta'ala. Jadi ro Nabi Musa nasabak din ang kanitay po ng Allah Ta'ala tapi nabita pula si runtu po ng Allah Ta'ala nurnya Allah itu masih melekat di nurnya Rasulullah. Iya na ro na po ginaita Nabi Musa sehingga nasuroy maloliso menikmati itu. Napamakada Ahmad Habibullah Muhammad Habibullah betul nga nadega agat caw na puji mentoko po ng Allah Ta'ala. Iya di sini na Nabi yalik parenta din ang katoma parotes. Yaling 10 jam, yaling 50 jam. Iya mana iko na kurangnya materru deh na tulicet deh niya naleko. Jadi ko memang totau ripo jinna. Yase ko memang Muhammad. Yan naro nangakui Nabi Musa. Tapi Nabi tabat tu narewat terri nasabak dia naganda iya sampajangnya kakuran nih. 10 pitu mani. Kalima manijamah, yang itu natarri nabita, makanya diturunkan sikit. Menurut riwayat subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30 mana 30 10 pitu rakaat na sampajangi tambay 30 50 mati jumalan. Ini tuh ampai sikit sesudah salat itu dibaca 33. Itu pesan na kauban rita itu. Seko ni ropa di. Tama ni wantu isa. Sebenarnya kegiatan ini saya minta memang Pak untuk safari Isra Mi'raj, makanya 3 kecamatan tadi, berikutnya lagi pindah ke kecamatan lain. Ini sebenarnya adalah penggalangan donasi. Jadi Wilawi Ustaz Sarkaman supaya ada tempat di mana saja, yang penting kita untuk penggalangan donasi. Sebab ke di NU itu kita mau membangun Istana Ahlul Quran.